бале вале ман аз қиссаҳои ҳамун давраҳои хатибин бугум ака бояд ки ҳамин кам чӣ хелай бо наган ки хича ака таъриф карду лекин ман чизи шидагира ба худо қасам ва валлоҳи ҳамин ситоиш кардану оли як хислати неки пайғамбармон ҳамин буд ки таъриф бисёр намекард ака аз худ чонку ҳеҷ вақт лекин касе дигарам таъриф намекард ҳамин яке аз суннатҳои пайғамбармон буд ман як рӯз ҷумъара хондуму омам хонаву ман одатам ҳамин буд баъди ҷумъа рост душанбе меомадем ҷумъа шанбе якшанбе мардуморо дар инҷа даъват кардагиҳову хоҳишмандора маъракаҳошон дар иштирок мекунем якшанбе кӯлоҳ буд ба ҷумъаи дигарира бо омодагӣ медидем ҳамин ҷумъаро хондум ҳама яка дигем делаву документа гирифтем ва мошинда свор мешдем ки як модар бисёри бисёр ҳамита фарбе модари бисёр бо тарафи хонаи мо биромадан куталай бечора ҳамҷа ка биромадааст маълумае ки монда шидай шалпашде пиёда омадай ҳамин рости дари мода омадум баъд гуфт ки ҳамин хонаи ҳоҷи мирзо ҳамиай ман гуфтум ово гуфтум хонаи ҳоҷи мирзо ҳамиай ҳамиҷа боша гуфтум ҳамиҷа дай биё гуфтум омад хай модар раҳмати модармон ҳаёт буд худо раҳматшон кунад болак сифата шидагӣ гирифтем хатиш овардемаш бараки модар душнондемашуд ана гуфтум ягон хизмат дорӣ гуфтум гуфт ҳамин ҳоҷи боборо як диданам дар корай ман гуфтум ман худумо ҳамун кампири ва ҳамун табо бечора ва аз бое ҷош ки ҳамин бисёр миннатдорӣ кард ман гуфт як гап доруму ман барои ҳамин гап омадам хай бисёртар ҳамин одамои ниёзманд меоманд ман гуфтум ягон бечора ягон камбудӣ зиндагӣ дорад ки не бечора лава киномол шуда бо як сум имондод ки шояд тари ҳоҷи ҷамшид ҳам натамон лава киномол шуда кечондагӣ ҳамин пешак мондамон гуфт инами гуфт ҳамира гуфт ман ба номи то овардам ака бо яке чӣ нашава болиғаи баъду таъсири ки чанд сум буду пасуми набуд ана монда каме керд баъд гуфтум охи ҳеҷ ҳоҷат нест модар гуфтум не гуфт ман бачаҳом ҳамаш гу коригаранд ҳоҷиҷон ман як бача доштум гуфт бисёр гуфт аз ҳамин ана эҳтироми ман дур буд бисёр ҳеҷ гогу ба суроғи ман намеомад ҳамо гуфт дар куҷое гуфт оли ман бародари ана гуфтум ки мо дар бораи ҳамин падару модар суҳбатҳо бисёр кардагием ҳамон дар куҷое гӯш карда мега як рӯз омад саҳриву ҳамин дастма буса карду гуфт оча ма нафаҳмидам ки мақсад чӣ гап будааст ака ман дигар ҳамин кора модар ҳар саҳрӣ мекунам миём даста буса мекунам як дуота мегираму баъд корда мерам гуфт ҳамин бачаи ман ки мақсад ай ҳамин шинидагиҳо ки ба ҳамин роҳра интихоб карда ҳоҷиҷон ман ҳамчу модар зиёрати шумо омадам бисёр ба худо қасам барои ман хеле як таъсири калоне дошт ки ира бин панд насиҳата ҳосил шавинем панд насиҳат мисол бегонара худӣ мекуна бародари азиз дура наздик мекуна аз ин лиҳоз мо аллоҳро бисёр сипосгузорӣ мекунем ки худои меҳрубони хеле лаҳзаҳкора ҳам барои мо шумо метиҳад ки мо шумо суҳбат мекунем я дигара гӯш мекунем ман оятеро ки хондам аз сураи муборакаи тавба бародари азиз аку моҳи таваллуди пайғамбармон ки ҳаст имрӯз ман нигоҳ кардам абулҳасани надавӣ дар китобуш набии раҳмат ва ҷаноби мавлоно сафиюрраҳмони муборакпурӣ дар китоби раҳиқулмахтум ҳардуш ду нуқтаи назарҳошон фарқ мекунанд ҷаноби мавлоно сафиюрраҳмони муборакпурӣ мега пайғамбар нӯҳуми рабиулаввал
570 میلادی به دنیا آمده است. 1 سال بعدی واقعه فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. 1 سال میگه بعد امو به دنیا آمد که از سلطنت و حکومت انوشیروان میگه 40 سال گذشتگی بود. ایرا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری میگه. ولی ابوالحسن ندوی در کتاب نبی رحمتش میگه پیامبر 12 ربیع الاول به دنیا آمدگی، یعنی 12 ربیع الاول به دنیا آمد. فقط در چیسلش هر دو بزرگوارا اینش 9 میگه، اینش 12 میگه. امروز نگاه کردم کلندر که 7 ربیع الاول بود است و انشاءالله اکو این ماه قدی که مردم تبریک میکنیم، این ماه از همه اول تا با آخرش انشاءالله ماه خیر، ماهی نیک است. این آیت هم برادرای عزیز که من خواندم، الله مهربان چی میگه؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. خدا میگه به تحقیق آمد شما را پیامبر از جنس خودتان. حالا ببینید جاءکم آمد شما را رسول من انفسکم، پیامبر از نفسای خودتان. یعنی او هم فرزند آدم است. او هم پدرشان عبدالله بود، مادرشان آمینه بود. از جنس خودتان، از نفسای شما. همین آمده برادر عزیز مفسرها بسیار زیبا بیان میکند. میگد خدای مهربان گفت که آمد شما را از نزد من هدیه. محمد هم چو هدیه خوند. ولی برادرها اگر یک کسی یک چی هدیه بتن، بین با گرفتن هدیه چقدر وقتش خوش میشه. یعنی الله مهربان میگه باید وقتهای شما همتان خوش شود، حالهای همه شما نیک شود با آمدن این پیامبر نازنین. خاری در ابتدای همون غزلهاش میگفت که مولود بدعت نگی. بدونین امروزا همین بحثا بسیار مولود بدعت های. همین مولودهایی که بگیم اولا که این مولودهای ما مولود نیست. مولود گفته این خودش از اسم فاعل از ولد یلیدو، یعنی بگیم همون روزی تولد میگن. اگر چنده که ما امروز این اکل همچون این همین شخص ما هم مولود میگیم، یا ما میگذارد مولود میگیم. ولی وقتی که میگد همین پیامبر نازنین ما وقتی آمد مدینه، یهودی های مدینه را دید که روزه داره. 10 ماه محرم بود. گفت چی روزه میگیرید؟ گفتن که همین روز جناب حضرت موسی با بالای فرعون پیروز شدگی، فرعون لعنت الله علیه مغلوب کردگی. حضرت موسی امر کرد که همین روز که روز پیروزی منای، همین روزه بگیرید. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که از شما در دیده موسی بر من نزدیکتره، موسی به من برادره. برای همین امتاش امر کرد که 10 ماه محرم روزه بگیرید و بینه که هر یک ماه محرم 10 شد ما شما روزه میگیریم، به خاطر که حضرت موسی بر فرعون غالب آمد، فرعون مغلوب شد. اگر در زیر همین نگاه کردم، جلال الدین سیوطی که یک مرده که مفسر، محدث، جمع کننده حدیث، این کتاب های زیاد تصنیف کرده است، چی میگه؟ میگه وقتی که ای برادرای مسلمان، وقتی موسی بر بالای فرعون پیروز شد، امر بروزه کرد، آیا پیامبری که در این ماه تولد شد اگر او بر بالای فرعون پیروز شده باشد، با آمدن محمد میگه تمام ظلم، تمام جبر،
تمام قانونهای جنگلی، تمام بگیم بدعت، شرکیات، خرافات همه از بین رفت. آیا میگه این مهمتری از پیروزی حضرت موسی نیست؟ یعنی با آمدن اینم چقدر تغییرات های در روی عالم شد، چقدر مهر، شفقت، چقدر مثال رفتارهای اینه که تمام مردم فرا گرفت. آیا میگه ارزنده نیست این که ما همین ماه مبارک همچون مقصد به مردم تبریک گوییم؟ آیا ارزنده نیست که ما از حیات پیامبر برای مردم صحبت کنیم؟ برادرای عزیز، چگونه یک عالمی که با این قدر علم وقتی ما را راهنمایی میکند ما میتونیم که بگیم که خیر نه، گپی این قبول نیست، گپی نمیشه، گپی همین روزا نفری که آلی خاک پای جلال الدین سیوطی نمیشه، گپی را قبول میکنیم، گپی را نیم. نه تنها جلال الدین سیوطی برادر عزیز، مولا علی قاری که افتخار مذهبی ما است. ببینید جناب دهلوی و ابن حجر اسقلانی، نفرهایی که همه شارح های بگیم حدیث هستند، همه اینها با این ماه مردم را تبریک میکردند و از این ماه در بین مردم صحبت میکردند. برای همین آمد ما را